ai falo mai di falsino. No, se fu martolo e dato ai ile lua dato pe. E se fu fa. Se fu fa dato ai ile lua dato pe. Ciao nia tu le so mau. Ciao mai foi so mortai no foro. Mortai fatea le ai. Na na fata fala ba. Ai tu ana ya. Ya fai nga wa kwa fai ya. Leo foi a Rosela. Fa mamore no pois, auto mau mai fasalonga ia suma ilalo tatu fariele tu atnei. Na mio to te talonga alwa tu mau mau de no por fatali mai. Awai. Rosela suitala rosa maleso ya jeng. Ai tam foi o sua. Ai foi de fatia. Datu awal no pois. Na mio to tatu fariele tu nei. Ya sumai. Ia foi com se ai. Ai não. Iba pe faz manual. Alla scuola, alla fine, alla scuola, il umaio che termina il posto di mai, arriva te. Lei ai beram. Tau fai pa ma se tau no ai au te tua, e la ven kau ai ka fu fari e tamata. Yo me ama o fai o te so rua. Mas se tau no ai. Se for mar fai we nei tu mau tato pe ya noa. O Frank, now let's go down the port. Juna talo fatia mari tu yuta, ai fatia kali aku kemalo friend. Tusan mari yo juna talo mutaina fatia. Tali aku Frank di mana na yore waktu. Ai fatia ni befoto yo. Yuai mandato petas. Mama ya sapo. Si fuma mandato vai il tempo dato pe. Ayo no tinina na mlaita sala ayo no sokune ile ema ayo pe. Kumine ikasa kumine ai ida pe. Saya tidak semua yang kena mengalami. Aku akan yang esok fiir lebu pasang. Lo fiir ya sama. Jadi aku kini nama kini. Kini orang kini. Tapi awal semua solo tak semai tu detek lo sumai. Tu tak fria le tu ni. No! Tasupe! Siya mo na ate sa Pilipinas at tapos kung matituan. Ano ito tiya ang sulat. Paano yung fatali? Luay falo telefon sino. Se for valwa ya tato wa ile tolo tato pe. Mana ya talo mai temili. E now at the fatia. Oleh now vai tu mai sua. E pati. Before you must have more over the air Malay. You may mamay la fala ni to Malay. Paano na ba yan? Feeling fono. Kauni mon mau fatay na polo fatali pai
Joshua. Kamu kira Aisyah. Kamu ye kamu para Kilikiti musim. I'll just put it on. We're missing. That's the idea from zero. Yes, I'm not to my better to say that. Yeah. We'll from Maluaya that in the town of that will be. Hang in there. I'm also Maluta. Pangata tu famsuno, tu talama ya tu famsuno, kamu mori. Lama le ave au speak. One more Stella, you got it. No tap speak. Matematika talonnya Aulia Malu talon Malu talon sakni. Yang saya nak tunda fasilnya mata tunda. Terus fasilnya oleh Blunet. Kalau fakir nak bayar datu, form datu talong lagi foya so. Hari bayar satu.
Very nice mood today. Beautiful day. Samalol matu awra bausu muta'arun yato. Ya ore faz malolonga. Doyo so foi desse Aiman na yale tulak ali yan. Oh. Kasi ay yung mga tingin ba semua ya Luas rumah bat ada malam-malam masih singgah fuwa bili po dan tulangan na yan. Kasi ay malumay. Onayong mayong mangsu ay ruwag tebitas at walaman na sirtuwa pa. Iwan na mo ay kung sinulay ilang tamarin Lo sacalo. Lo sacalo. Lo ay alate. Wala ko. San, si o kamar fale mo se vali le le vale kako vale mo le sisi. Se fale mo i vadi. SMI. Manuel hatu ono feafio ai au kilani ni usila tausa ia di la e Samoa mo so se fatasi e ala I alo ala no ese bo mitia fo fa pela e mo tamaitai mafana e tasi lava le fele ono ai au kilani e te maratui le e Veni Pacific New Zealand ile Auckland International Airport Shopping Centre no Meratasi John Coulter Drive out of a tono la vole warehouse market down ile malai vale le e Veni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te piso swani tangata o a whaina mai ta a vale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia a vele mātou officer e whai ma peso soani I tangata uma o le Pasifika. ICR
Awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Le quick freight o se au nanga vave to e whaatuatua ina. A wā le la foina o la container po o so se whaamumodi e wā inga i Samoa. Whaafasauta iwa au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le quick freight au nanga vave to e whaamari e lutu. Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV.